Kubor nakaslem jong unongsan hima. Karajmatan Youth Forum and Cultural Association kalayo banay kusnam yakikun samla jong karaj hakakatnyo terik mentau benai kabalalong haying dorbar hall haken yakane gajingelang lapenya do presiden jong kaseng uba bi shala harangkat gajingedon lang kinokit kam ulang do jong karaj bat kibahayeng jong kikena kibayo yakakusnam ukongsan hakane program udah uba tip lem lempoit harangkat kikentin ay mesim yakaseng kumjuru ya kisamla belai pedang ya kini kusnam. Kita Ivan Kim nam masih kita serang sulit. Karajmatan Youth Forum and Cultural Association. Pada para ujian teknik awal di sekitar. Ketika coba jiwa kedai goodness of God. Mencuan idan syukun kecilnya dan remetan ibar kam dan jingnya syuk ya ki kena mana ya ki nompude bakin poi syang katong kaba baniar kat dor bat ki pa namar baki kimi pa lembaga ne kecup ke idan mentan kilapan pembiang ya ki kot Islam ya ka high school umdai tanda kilaru ban pembiang ya lebih jauh kehun katkum kane ka juk ke bangidon ka mentang kane ka juk teknologi kata kalau bagi komputer bagi mobile bagi iPhone dengan tarai bagi mikpa bagi juk ki kerduro kire yang ban perbiang kata tang na banta ban penbit ban perbiang ki kun
jom ki dan ki jongi ni lah orang ti nama kata ka kum ke jom jom ki rusta ba kalau we jom kari ke kecat pendreu kalau we jom ke yin kesem kalau we jom ke kur kecat ke syong api ki sama dan ke syong api ki kena di baladet dia kerkan SSLC channel pada HSLC kemudian minum lah sebelum ki kena ni apa mu ki sama di nama kata kasyong api ki sama ba pini perkhan ha ka jing temu jong kane ka association kalau badang ai sim shudipi ba pina creation ham habangat pe bat na perkhan bat ngawat dunia hadu bentar karat makan jungi i kumbah ka kule kalakan kiu ban abayan jor baki sinam kiba kamen suan antanya kiu kini badon kiba wan chaka fast dan ru tak por musuan tang second division tang that akut demata kamut bagi kena di kiba kila tristom kila nang kiu teman tak tahu abayan jor baki wi pat kiran ani habangi yujor bat kiwi bat kicaka ni dong long berang sadin balai menong kumta kerau long bahkan hadu mata presiden pardon na orang yang boleh ya LLB NMBS engineer di NCS di IAS kita pardon ke kami nanti nak kalian association kalau badai bapi kibantu boleh kata Yone se hakini Islam ki balada ki balayo ya kane awat ya badan ki bala pep school no ki bom kada pep school galong kala balong na kai kesan de cinta pecik kerdu kala balong kada punya kejuki ingin don cukup por bagi kerja kita tendrai ka ke ba na kada musuna tua kalam ba hapi ki badan tentar sini pisim ya kane ka kabur Yone se na kalian jumpi piong nga dengan telur cukai na dengan telur ka science entah paper Kadang belum, balai dengan telur, kadai kacing duna jom kacing tresto. Nah, pilih kami ka kot sepangka, kacing itu kena sepangka ni ka Helen Kilan, maka kan ada deh, bang nasungu, Ngamak kata ya kacing sungu ke badan mana, maka tak kalau bahkan ni ka Helen Kilan, kadai garip utai, lalu ka dai garip utai. Kadukno ya kabor jom ke jingi kadukno ya kabor jom ke jingi osngau artali di bentar kaduk ki pakong santam ke jingi ke jompreo kabor jingi ru kami kam dan kabor jingi osngau kam dan haklen ki bakat kita ki jinge kahelan kilar kala kalalong kawin ki nong tho bat kana hikai kabak khraunam kabak paunam jom kari mereka wat hadu kini kisingi jadi bementaro kidang wat dunia yang jimpo jom kani kahidan kila nanta habangi pet mat yang wini presiden jom kari mereka daw de Abraham Lincoln pa jumu de tamno nyaling kajing dok peceng kerdo umyo pisang bantit kok bantule Ong kajing itu kana pada tentang kowe ka kot tikir kamu kata kot tikir gede ka kot ba kuliah tang na mata kaniam uju pule ya kata sisni marada kuliah man la kapor hati sini license sausin yo dese kata kot kan jorno udu no ya kata kajang staff na kata kot ba kuliah ka maruting ya kata kuliah sisni umdan let umdan kulong umdan kop sadar usim daunnya thok kendau pulen ka bat haru kami jengu kekeli padan tak kani ke cindro ino no ya ke pulen jume am yarap no yopa bagi dan ginja Abraham Lincoln jubab jalan ke cukup kami dak bawang ba wong sisen pesing man salam unong sacha jom kane kari Amerika pat kita kiji pos new jumo pat kiji mudur ge jumo
dengan macam tristom ke jemu ulang long sisya punta kabangan kuah kan terpak ya pi ki kena SSLC ba ya cerita jadi ke pori pi pakai tau thmai jala ke jong kapulia putih jala ke jong ta jingin bakat kini ki jinge kini ki atli kini ki anu ki ngai tu khana nanta ka helen kelar babu abang dan kon kijok baleni manga mapi himla ai ka banjo ha ki jule mapi ki komen ba mapi iba jet festival benta bat kini ki badet ya ka matre ko kin pule kini ki lan iba kari garas juni kamdan di kasyong sahapi kumno fisngyo ndai nakalian ke cuma nakalian association ni kuat ipi bayar ini ki bompat dan ki bakule naka dok katan ke juni ni kuat ipi bakule menjadi kini nama ba kadong katan juni kadang rumah lasisya ki baladet ke master degree ki ladon napo ka rajuni kadri yakini pa na iba ka dum tangan tadi cuti bompat dan ke kecil kepat ke cuma kalon ba Mungkin poket yang begitu, bapin na tristom, bapin na poi hokut bantule yang ini iba ka longri kalau tak itu ni don kam. Jadi kata kata kita kepan, bar anda kita lihat pai ni, masa pai bapin pekat untuk kita bapin periang yang ni kacing ai dijemur kene pot. Nagalian cuma ngadong bikin kami ni kita sahaja sempat asal dengan syom, nak yang kata, ay kulay tikbok kita yang nengkong yang dia beriang yang kena terusna, ikmi kifar jadi, ki nongkitang jong kena kasusun, nanti di gendok jong karat jadi, iba ya dan bani, nagalian cuma snow, ban ay, jadi kulay kerpamit ni, nak kata for, bagi penat for, bani dan talam. Bat ni bat kaneka asosiasi tentang kini kita publish pun publish aja.